Ghana Premier League match day 6 akona fixtures and as results ahodoɔ ɛwɔ ha ɛdine nyinaa nso etimi ɛde ɛbrɛmo na bibia so no etimi akɔ so ɛnɛ wɔ ɛnɛ kɔ so ɛwɔ Ghana Premier League ma ɛnyɛ easy kra fans no reaction na ade anyɛ sɛ ɛbro so Asante Kotoko game ɔmo ne Nations FC ɛbɔyɛ no nipa fans no reaction no yɛde ho nsɛm ahodoɔ ɛnso etimi ba Aduana Stars ɛne Great Olympics the show video na one who no so ɛkɔ so na kyerɛ sɛ nti waso pa ɛno so etime kɔ so ɛwɔ nya yɛ fan sɛ ɛyɛ stadium hɔ no yɛde ho nsɛm audio p ɛnso etimi ɛba na Ghana Premier League no after sɛ yɛde results no ɛnso ne table no bɛbrɛ yɛ na tiefo no mame nka yɛ tiefo sɛ yɛabɔ 8 day 6 no ɛnso etime wie 50 matches ɛna sɛ yɛtime abɔ so far ɛwɔ Ghana ɛyɛ bet power Premier League na that 50 matches na yɛabɔ 95 goals enso atimi apiem home goals no 68 and afi away goals no enso etimi 27 home wins 30 and afi away wins no enso just 3 teams are almost etimi awini away matches no medium Kotoko and afi RTU omonkoa the all class almost etimi awini away matches after say 50 matches na almost etimi about draw mako 17 and also Ghana ye bet power Premier League subscribing na say for comment and so etimi ebra na bibia so no entimi enkoso kama yanto so na afi yemfa results wa ene etodwa no emfa ma enetie for Aduana Stars 3 ama Great Olympics ete Kanempacom Bechem United SA2 ama Brekum Chelsea entimi anti Dreams FC SA2 ama Mediama SC ete Kanempacom Carrera United etena fie ene bofo kwatano enso etimi ebo 0-0 Nations FC SA2 ama Asante Kotoko enso etimi ete kano enso atreman enso etimi SA2 ama Legon Cities enso entimi anti wenyina enia ye funny say games a course no and ya breaking it down at the amamo inso atreman inso edikan ewo 10 points atoso 2 summer test ewo 10 but for kwatano atoso 3 ewo 10 and 9 RTU Royal Tamale United enso atoso 4 ewo 10 5 Aduana Stars omo ewo 9 afeu rom ewo 6 na eno Great Olympics omo ewo 9 7 Asante Kotoko with 9 points afe 8 no enso Legon Cities with 8 points 9 no Dreams FC 8 points 10 Bebiano Gold Stars omo 7 11 Brekum Chelsea enso near fun is 7 12 Bechem United 7 Carrera United 6 Tosu 13 14 Nations FC omo 5 points 16 and as uram and so our near fan is 15 across the Fokwa Ipacho almost 5.16 Accra Lions 5 a Filco 17 a Heart of Lions and soon 4 and a Mediama and soon a Chatwa just say almost 18 hour just 4 points a day and one some auto p and so 18 eba na and a Kotoko fans no Ipacho na any easy cry Oshaniama a course and so our Dr. Kwame Che complex na say attendance hadwen pa ye just say near fence fans no enso etimi ese nkonya wodo pi wo hwe pictures na da so na eno Asante Kotoko fans no me pa che omosom reaction na omosom etimi take after say game no enso etimi reach 2-2 no ana fans no enso etimi take that decision na e de ehun sama wodo pi enso etimi be de o maye ne de e wo mu say Ghana Football Association from for no on hwa so twen enso betimi akọ ede ama Asante Kotoko essence ensem fata supporters no enso etimi asade no enso football ma enti against football rules no enti wan hwa Kotoko so no enso ebetimi receive near fan say punishment anase either say fine anase bia so betimi akoso sa ede ehun nsam awdo pi enso etimi eba na bia so no etimi akoso na across the folk me pa cha
mepacho has of folk omutim no enso enti mo mmode no omunkura no we mu auras no mepacho omusum etimi qualify ewo Ghana ye MTN FA Cup na yeso yebo no omusum etimi qualify de say bibia nso etimi koso kama edema Accra has of folk omo auras na yede ehun nsam awropi enso etimi ba eno enye yize kra na bofo katana fo no mepacho na musum ewuramu ewo anyina say omane Carrera United ekobu 0-0 na after say game no kona wie no na ese players no enso etimi eba no eno na daso a umudie no so etimi ko na Aduana Stars enso any Great Olympics enso ebo game na game na ekos no na enye yize kra Aduana Stars mepacho fans no enso reaction say game no ekos Juba Impono na goalkeeper Edda Fama Jesse na se enyata na se eni enso etime nyan pa yenko ne yenko he video no se na video no enkra enso etitie ansan ya ba enso antoa so edi amayetifo Intina Ghana football na ekoso Ghana de ne na eye boxing ana ekoso na enye easy kra na bibia so eno ensum etime dia ede ehonsam audio p ensum etime ba subscribe na share ede more update ensum ebetime ede abramo meeting ekoso ewa class of folk me pacha meeting ekoso no ye besai abade munchemu nyina ede abesumi na tiefo meeting de na enye easy kra de munchemu nyina ebesai ede abesumi for your next video.